so happy watching her mesmerized by these eyes. I'm so happy watching her mesmerized by these eyes. I'm so happy watching her mesmerized by these eyes. I'm so happy watching her mesmerized by these eyes. I'm so happy. This program is proudly sponsored by Trinity of Art. We connect Ghana and beyond to the whole world. SO Herbal. Eye kwabna adoma. Adofo, we mo bibia akwaba de moba experiences in life jumedia yatuni din mama ne hununti mani adaho. Medofo ohaw ben na wukum, amane ben na wukum, enso hwe ben ene to. Bomodi ansa obetonsa e de afre Nayas, amene wa baba sinkonwa atwetwe nkomo. Na ye ria, ye wieye, isan tonsa, efre counselors, doctors, asofo ene etitirufo nyina emomo baso ye niomu etwetwe nkomo na wonya efutu bi efrim medofo dwumadi a yedi yeda yaboafo nyina asemi a medi dwumadi mu chia media eye original ba Nayas. Welcome to Trinity of Arc. We are assisting people gaining their visas to the various countries. We are teacher, accountant, anasa office assistant. We are construction worker, plumber, driver, anasa security. Our person who took wine Canada, USA, UK, Europe countries. Ne amaya hodwa ekaka hunyina. And they're not for when it's Trinity of Arc Limited Company. Ya bua ema wonya ejuma accommodation. Ya sanso ebuahwe se kubenya insurance We are calling for people who want to study alone or to work alone. People who want to study and work at the same time. So what person utu kwine wokoto and now person woko for visitor. When it's Trinity of Arc Limited Company. Trinity of Arc, we connect Ghana and beyond to the whole world. Medamas. For Mudafo Panayas, me and America say, Your friend Theophilus Annan, the doubting Thomas. Me say, Echinienti and Pennyfosi, you come soon consua, near Shia Ashe. So, Pesa, we are Obasima. So, African wear, I will pam, I bet down for all occasions, dear. May come for baby back and a dear mouth. Eya Quabna Adoma. Oba pam African wear dear mouth. I'm a washam not down whom I will bow and say, yes, we are gentlemen. One more pam maniema, one more pam maniema, one more bags, one more shoes. And yet, dear wouldn't ma, not attitude, and Adia would snasia, not added trenibu. And ya no one. Or Sansu or slippers. Or more in between Hatcho and the West Legon, a ICJC, a sorry in Chenhua. For number no keke. Now the friend, oh friend, or no wedding come, obey what said the amount. I Sky Gap Trends, Campanado Mamma shop back with you. Na hadie, abrotreni mankwa and ye ton wa hase. Titru a ye techy niema, a ye original, yet on bags, shoes. Ya esiesie nipa ema wudimu na wo ya brantie anase rabadie eye Sky Gap Trend ba kope a omo alaji tabora wonsani fa hwa eba African wear dia eye kwabnadoma eba brotreni ema eni tekini ema papa dia eye Sky Gap Trends. SO Herbal Center. Yewo Amasama Stadium Junction. Yesa yare bia bi awo na opa bra, diabetes na hawa bra, cataract na hawa bra, koko na hawa bra, eye ulcer na hawa bra, eye cancer na hawa bra, eye stroke na hawa bra. Bibi biara hawa stomach ulcer, say breast cancer, bibi biara hawa HIV, hepatitis, ade biara hawa efa wapomu di ho bia no. Na stress efa be piem wo Amasama Stadium Junction. Freyen e was 055 another 5529 253 and 050-344-9444 and 0272 859 115. We won't say number no e was screen so fefe.
Hello. Good afternoon. Me name Ghana for more diaspora. My twamo baby, I will be from me so furry. I me go US, me Miami and Sam, me Sansi and Nest. And come on, me no one say online digital business. I cost and then I'm a person me no more check. Baby, I will be a family. That's open baby. I am open changing quantia and no any online digital business. Yeah, yeah, but the way. I dare can see a woman is a business. Who to me, oh baby, the answer was laptop. Computer, internet, wa connect and no one no. You were mentor ni coacher. Obedi you tata copy mu time one kasa won't say yes. Why you successful in the business? I finished one. Government baby 1099. I'm all right you off for tax as a business owner. Before when you measure, a sign said the business na no. As so when you and so catch it. Frame me na make every detail of the business. Now also up to me be successful. And then now I'll meet you in the inside. Bye bye. Adofo me mo bibia akwaba e de mo ba experiences in life jumedia yato ni din mama ne hunu nti mani adaho na me kai o say ye yi wo Angel TV kwasiada ene kwasiada bia ye tonsa efre wana woko ateti mu ohaw amane ene nsɔhwe bebre mu a o mani da so asa na ye wi a ye wi ye san tonsa efre doctors counselors ene asofo etitrufo nyina emo mo ne ye betenase esuade eti ene no yensa aka mia minua ba ketwa a what I say experiences die wonya bebre from ne mofra brem kosi ne mpanin fie so a je say o 20 something ne die bebre e wo honom woni yen e ba behye na wa wo hweme no ososo wonya bi afri mu enti ye ko gift ho na ye ne no akakodi nkomo gifty meda fopa ma ho fe ah o ho fe dodo sawa ho meda se ye ene mani agesro nkokra se wa hume wa frame ya Nayas di obidia ye me experiences amakom ni pesa me ne obe share na de wo hwe yen no so fa bibi frame enam se ne de bra eti odo e die experiences ena wa fam na oni yen share de di kan no obebo wudin amayen bebi a wo free na fe ya hyase e wo ho no Pacho me di gifty Theodora ba ye first and gifty Theodora ba okay na me mama so de ba ho ah me mama de Doris ba mama Doris ba ah enti me mama no enti na ho fe ba for de ho fe me da se mama u free him fa Pacho bete kaso okay crew him fa na ye wo him fa na u free ansa na betena kaso ye wo gomu abudata e ho na mama ne papa fi okay ho na ye wo me wo okay ba abrabo na hyase ne de ye hyase free kaswa Ashtown okay e ho na mama ne papa te okay nanso na papa no onti fie okay na owo ejere e wo baby fufuro oh okay enti e ya na okokwan so okọ adwuma enti na me ne mama pe na ye wo Ashtown ho no okay na e ya papa no be fie bia David Odentokwa na eba ti me kai se e ya wo mama kuno ana papa nkasa okay isi ampodo wase me ya ne ba mpontisi ano me nim nipo ye papa oba bi Odentokwa ba ebufuo ba metie ye nto so oh mensu gifty mensu why mensu Mr. Wadaro ma show hodin why show hodin me ka se mi so no oba efie da kurubi na oba ye no no so be fami akọ na we sidan e wo kaso ho na odene mba wawo mu dada omye miensa na omo no maame owo mu wie na amse aware ni mu na no ja no ho ko wale ni ex boyfriend to jankwala no gu no so ti edan ye osi yeso na maame ekotene mu no e ba ne sa no kwala no do omo ko ha omo so ode so do omo ko obusuani we ho ana yapam wom sa nti ono maame bro ye si dan ni wie ye no anka wo so de ekotene mu no de nkwala no ekotene okay enti yana so be fie no mo mi ku a so be family me akoka nkwala no na maame so so onti ase if se fie ho ye woni ye nete ho e dan ka no so so a o se ontua enti de bia na joba ye no so be family me akọ na maame tam so de mi dwan e no ta maame so
ti me ka sa amona bi eda ho ni ma mi nim sa amona bi da ho ni emienu na ye ko to amona ni mu ti ya da amona ni ehun se ma mi ba me se me yedi ma mi su ana se ma mi ka ye da ye so ana se real story okay ena onenam ho ana e che kakra na ma mi e force ye pie no de me so e pie enti ye kodu fie no okọ ena e ba ne sa na wo se e dan na yetim no ni papa no ye na nhwa na wedi ne dem nti wo se ye fi ho na ye kope baby na anche na ma mi hu se on ma mi hu se on okay enti obona amane no oni fie on tamba nti ofre no obona amane se on o se e from am say ma Gladys okay ofre no bona amane no se ye funi ye ne dia na de o ye ne se ma mi no onyem a o se e ba no enye ne dia mi se o se onye me no o se me ye ne ba ye funi ye ne dia so ma niska to onkoyi mingu ena ma mi no dwa no ko hye ne papa ho kurase nti ma o ye ebe se 3 days I busuafo yi na echi hwehwe no one ne ma me ne papa omo ti baby fa akunti na ne papa no do okura ono so wo eti baby na ma me no so ti baby nti okoshe ne papa no ho omo ko TV stations ni radio stations na se wayela o ye hwehwe no okay ene ye hwehwe na na ekohu se ne papa ho no okay enti o kan yin se ni kire na o se onje no na no ma me se sa de a kope baby e se fie na na ye ti musu ni etu yen enti okope baby e ho no e bush nti papa pamo ma me frifie esanye nsen ya na wonyem ni nti da ka no so yo so ni sko betua ni se no so yen ne dia ti ma no ya ade yie ne ma me so oton do kono o ye kromo nti o mienu na diska bo mu no do ko ha adan ti ta me so yen se okowo no na okoye kowo bae edu bra o se me ko school ni ade no na emu aye den okay enti na on support nti ma mi o ya ade yie opam ade nti ade yie ne no ana e support won kakra ni me di ko SS na me wo JHS no so na me ni so o hyepan na efie ayi ni ade me classmate for no I say bi mu no ya nhwe ye ase ye mo treat ni ade maami na neni ehye wo so pa but o papa say ona papa nhwe wo enti mini ya na mate ase ni enti na maami no eye sa no say na I say on krokro me okay neni ade wo so pa ade bi a akwala be ya maambe krokro no no onye obebo enti na me ko class ade bi a bi mu ka maami ye mi say na eya na me ra ho pa ti me ko school kra na me pese me be fi me ye school no na me ko SS Gracious Peace ewo Kaswa primary school okay and I ko SS so me ko SS eno so edu so no wan share support maami ya okay na me ko ye no me ni je acting and entertainment we no ne ade enti bebia na me wo ho enti aka ma be wie no me be fie na bebia yete no ye say agbefo bi na na ye ni omto so so mutu yen na maam ne se sa de a efie na ono ni si ye no opese ye kotena ho on san so kotena be fufo bi abi na ho no na ne step children no na wo ho na omo so no omo ne yentem enye papa enti ye kokotena ho be shia be ma bi wo ho na o se na ni jime ho yeah and am o jime number grant me do school na ofre me obi sam senior me hu sitie ne ade techi no obeka so na ni jime ho na me chen so sisi ade mu school enti se me wi a na mbo me chen se ni se na me ko man ko ye e no chen se bibie ni a obebo ambo ti me ka se ne ye betworo ye wasi na akase metua me fi se wi ansa ye tie me enti me frɛ papa yi na me chen so da se ni se na ekosi o na wo se me tue ska ni na ansa makakɔtwe exam so papa yi si me niska na me frɛ boy yi na wo se ni miska enti me ni na mu na me di wi school enti me ba ye na o kache me so sisi ade me wi school dia wo se ye hwe na ye ntem no ye tena yi na me so sa ade na me do ba bechia maame na me di bechia maame na mbo boy no me shia na hyase ne de oye me fine okay but if you won say na make sure say my step sisters ne ade no brother wo mu ni ntem ye enye fine tim yeah na problem de brie wo fie ho ti me wi school am ba ye na me result ba na me che papa so da mpese me connection o se miniska na mso ene sa dia minim kasa pa nti pese me ye journalist o se miniska na mso ene pese me ko teaching school o se miniska ntino ko ton pie water if say
waso di mi ntumi hwe na papa ka sa akire me na ye me ya pa enti me che boy ni se ni se na papa aka no e na o che me so sa de ne me teaching bi ye na me bobo ska no na ono so be support me kakra na se nursing na se teaching na pese me ko school na me ko ebusuan for me do for me nchawa no parents a omo ni omo matifi a omo mo treat wo mo ma mo ana mo pia nkola no e mo kwa abonten e koye de wo mo mpe titiru eye papafuo binom papafuo na ma wo ha awo ha no e de niema bebre e ne de ba just imagine say bia papa e uma wani se maten kura na abewa wogitu mu se obetimi ahwo mu school de hu hia da che bia no ba be hwe tike bia wo hwe ni ye ya ke bia de okom nyina no kan kwan kodru to that extent oh asemo dofo ento aso wate enti na ento kwa wo fie ho ntino sa na boy ni sesa dia mi fi ho na me ba betena ne nchen enti e ba nsa na me kotena boy nchen enti metena ne nchen na mi kira de sometimes kra ni etu en etc this a month okay enti na wo say me ye business kaka it's not too free wo papa ho because of the no dey wo come wo too free no kotena wo boyfriend nchen na wo fa si bi eto hye me so na me nim ma me papa ne da enti na efie edan ba ko na Mr. Baden na wo mnutu ye na omso sa dia me koda sa dan ti na papa da obebe fie no one ne workers e na eba ti de bi one no wo fa si bi ne bae one no wo fa si ne bae no me hye wa na boy no to hye me so na sa da no sanye boy ya me kohia na ka sa da ni ka omaye am so ne me ono poso ne me dan kasa oh kusi me jeme ho ono so no ye sa nkofo na omo aboni bi machofo no ojijile me yankopon na jeme e ma me fi ni nsa ojidi se wanya ohwe pacho dabi oh yes sure e bia na wo ye ubibi e na so wudem eno na ma wutimi di tu free fie o me ojijile me sa da na jo no nti ma me anse fi ona ise me ni etutu nti ko si se tu kotna be ma no so no ono so ahyase ne na okay be do time bia asa me ko adwuma kra na me phone da ho kra na ofele jealous me nya ko a na wa peke na me ni oba ni nati o ma wale no abres adis won wale me ya ko agreement so hisi ano o say yenyi ska kakra na ye ko yesu me twa no gifti ma ko agreement mo sensan paper bi to so na mo bo letter bi to fifa nda ho fiti ase no ye wiye be do be no be ye jealous o be jealous to ana wa fa me ko school kra na tete wono so no kira de na me bi ye adwuma ne pamo no o ye sama ne da menu so am pese me ye no kra untie ma me ye okay ze me nipa bi am ye sociable enti me friends kra me no mo SHS na de ko mo frɛ me a no wa peke nti amomi na no muntu mi po frɛ me enti me hwedi time kra bibi ni am ko ka no wa bo me enti no more treatment no it was too much me hwe na mse da bi omboa me enti ema me fa me ho agena nti sa dia pese me fini nchen na me call back to ma me papa fi me ankasa na eni so wano unjindi se tu free wabusuafo ho ma me no papa nchen ebia na nieme bia wo ya enya no mo correct wa utu ye no because abaya wasoro de u feel say wo ye big unjindi se na no so ye boni se obetu afiri wabusuafo ncha akwakwotena be ma se bi wabusua bia nim te so bia nim no enti so okwa na bibi ye wa unjindi se no so ye boni kase ye pa e ma yo amaba minim se mi ba me ho so na me hu se nya me ye no na entwa kwemu na mbom na nia ba ne sanka me papa wo fa se na ko ye wepim ne no so e ka ho kakra na me fi se bia me kwa bia me ye masomdwe e kakra okay that time na wonim o papa nua bia na wonim o papa damfo na wonim o bia o papa ferry na that time no ka betimi de akwakoto nipa nanim se bia o papa wo fa ase peso repeal nti e kwan se na wa fa so a opese wo ye dey asa adwen aba utiri ma opese because of that nti opese otu ana udwane na me hu ni se e asem kese okay nti boy ne de ne so ne kotena so udwane ye echi na omo no so starting mo treat you me ankasa na ni so ade hu da me ni se person be beauty queen oh okay nti me hwe de yo si treat me na me ntumi achieve me dream no oh okay nti me hwe na mse da bi e wo se me fi ni nchen na se fie ho e hot se kra na mo akotena nti me kotena e fie ho back to papa fie ho me ko back
na ye pageant bi wo English amanfo Okay. na me ko join ye. Okay. Ko join ye na me wi ni. Nti from there no na enkrofo we need day. Miss amanfo. Oh, okay. E wo kaso English amanfo. For the whole community no. Oh, okay. Nti no mo per community ambassador. Oh, okay. Youth ni obedi o mani. Oh, okay. Na me ka that time na me nti enkran no. Ba o ma me ti ase say emfa ho say o ti enkran na. Na won ti enkran. Na mo na passion na wo me mu na me pese me boa. Example say me use my life as an example. Okay. Edema young ladies now mobile. Okay. Enti I'm saying penifo no hu say me are very good. Okay. Any I have spoken to your call TV station during the auditions near there. Na Emma penifo okrom ho na ade na edi ba abeso. Okay. Ti ewie me wini ye. Ti wini ye na year ben no. Year ben na 2019. 2019, okay. Ena me dwe ho say ade na me ansa so me organize me ansa me own beauty pageant na me groom ladies from there. Ti me sha na wotena se na just adwen na ne ba ya na se oni obi na me na me tena se na me dwen ho na na omo ye miss Kaswa 2019 mu ho na me ko shia brabi na me chechen so se ni se na mpese me na ono so so obeboa me. Okay. Nti me draw me plan ne ade na me ne tena se na ye come together. Okay, no so ne etena ye. That mo tena kakra as working colleague. So okay. And you be part of me executive na me I say pageant. Okay. Nti 2020 ni January mu ho na ye sha ase. Na boy me fi ma me fie no. Anche na me tie say wakakofo ba afofo. Enti no still na no frefre be ma okwo ba afofo de ankaja me na menya me ho. Me manager no nipa na me koshia na mpesa me ni ye. So mu no. Oba fie me de na chema me so ni me ni epesa ye. Boy ba ho begu bra na nimu asesa de nti kra na aba fie na ne yere ensem bebre e ma no so ye hwe ma ekoda ho. Enti meti so oni oba afofo ho no na me so okay so oni oba afofo de ni sa wo frefre me na wo tete me sa enti obi kire me so oni oba net mi bisa na o se yampa e na me ko fie ho me ko e na oba na ho na me kire ne se ne bra me sheda ye so wo bra oba woni ne nkasa se matese si oni oba afofo net to nja me na me so maso mu ndwumi na me fie ho ko e na me se dia no kire ne se me ma ba ho aba ni na be kasa rough enti mu ko na dwom ho na omuye mo ama no ho mu ko se mi ko iska e no to ba me so se ade enti e na ma coffee akọ kama dwendi a kirege me che ne so enye sa nete enti ogumani ma sekakra enti e me ya enti mi du fie na me send in message e che ne se on hwe ne wendi machi bio enti am se message ni bi na me send ma no na enye enti odiko police station se ma threaten no asem pese bi kunu enti ya ahomachi bi mo fie na policefoɔ no bae sɛ nipa bi aba sɛ me ma threaten ne sɛ mekunu ye bisa menum asɛm na mekeka me de ne ade nti ewie eche ne ehu sɛ boy no waye menema bebre wo san ka me mbom de ne ba police station ma fa namba ne ebu asɛm no bu onu mbom so na me mbom ma asɛm koye de ne yi asɛm ne fi police station na ye twa asɛm no so so se wo ma me wa hin sisi a ma me o ka so opama sisi akra papa na pa e pam ne fifie enti no isi ani contain mu e no da so ma me contain mu no da as at that time na so papa in few boy no so few no wo ye den hwan ne so mu wo ye den na wo survive na den na adechire na ma bobo ska no kaka nti adechire na diploma course na wo ye na otimi bobo ska no kakra adechire no na wo say time no so na 2020 mu na e ma bo nye den ti say ende okay nti fees no kra na ne bo nye den enti adechire na me bobo ska no every month bia no so yetua yen car na me ton sausage ne ade so wo school ho okay enti me bobo ska no na me de hwe me ho e wo diploma course na me ye no nti say wo ne wo maame o papa mo asetena mo tese the last 2 months na on de bi on maame no ko ofie I say owo ayirim foforo ne mpenafo bebi nti maame no e ma nani enje no ho saa ne ma we nyina nti na waji wo ho saa ne ma we nyina nti na social welfare wo ho nti ni sese no die nti na wo maame etu afirifie na order kiosk bibi atimisi eye container eye I mean nye baby e save as order abra sabe be ma one no awoba e wo dan esi ho no because we young it's ultimately nya good future because we bright future pa wo nya I mean uko school kakra
timi nya adwuma papa bi ye wuyi wadwene free memma so wuyi wadwene se papa no kwa na nhwe wa wuyi wadwene free papa no so na wutimi ye adwuma na de support o maame because say na waka o maame da contain them it's very sad and as say wo so te hen maame no sisi a baby otene ye san ka okuwa kwanya baby no wakwa kwotena say container no ye conducive e ma no okay ba papa no e de asem no ko hu ye mpanifuo bi okay Emma omuguso omo ka asem okay ba me de sisi ano cosmetology school mu na okay me wa e wo hemfa e wo Medina okay slave factory e wo na okay misuya spa e makeup massage we ni ade no yeah timizia mi problem ane mi fees eni ade a metuetua eno na ye problem sisi a so me nya adwuma bi a meka say pageant no so no enya adwuma e diska beba wonsa papa no so emwa enti nyame nti before say programming ibe wo NGO TV nesi nyambe ma aboafo wate ma wani na form na concentrate wo wadwuma so na fam paibo ye woduane wo nyame a wo hyedwuma paase wo de kwa wiye pa ne saa nyame ne beboa wate me masem ema wabrabum esanse ba akono de ode ye wo no ai ko wiye police station eso ohun se wanhwa de ba kwa kofa no we kura de wanhwa be kwa kodane nsanwe ma na be dane wo wu kura bisrew na ye fa ye ne ntu be ma so ye fa ye ne ntu nipa bia so yere ho de wankasa wo betimi aye no je na save nkakra na me be hwew wate abompa ese rade nyankopon ebufuo ne honhom bia be hwew papa mu e wo ne maame ene o papa ntem ne rade nyin free ho na enije ne odon sambre mu wate this experience awakom nyina ye program ne ye experiences in life mama ne hunu ntimi ni ada ho mjidi sense ma wokan amane a eto nso ye kakra wokom ne nti se wani ada ho nsema ya kan nyina de wo hwew no efutu ben ena ade be ma no sisi ano merebekwa ama emba no sisi ana I'm always embarking on women empowerment insane ni ama community no eya na mba ni bebe fi se mbema ase bema bebo abrabo mo bebo awo ene bemo akọ enimu abrabo na mbo meche se mbema ni omu na be abrabo mu a omobo ayen ti se wuti bi ho na so tete wa mentena ho bema on hye nkawa de men kwotena ne nchen ezo kwotena ne nchen ya de obewale umaame no papa fie kra den na wo ho kra wankasa kona kwotena ho na mo wani nko wo dream so opeso ye teacher ni o opeso ye lawyer o opeso ye den o kwotena ho na mo wani enko ho edwuma na wo ye a so mu ye na ye ne ye na fo wani tunyame so no na ebetumi aboa eno na meka chemba ina yeda se nyankopon shraw se ye to nsafre wo ba gifty yeda ya boafo nyina so ase ye wie we ya ye wie ye afei e de ne counselors e betena se atwetwe nkommo se counselors ni ye ne o motena se a ye ne o betena se lawyers a ye ne o betena se a doctors nso so a ye ne o betena se etitru fo bebre so ye ne o betena se after ye guest na ba na ye ne o matwetwe nkommo awie no ye ne etitru fo betena se abobo hu apensem hu dwumadi a ye di se wani gye hu apese uso yasen a frey ewo ye number isu ade bia wodi bebe bia ye bebo hu dewu ye beton e de amount enye tv nko a all over social media so e be kan frey 0244506706 na me nhra obi bia me domo me a me di dwumadi mu chiame idinya e original ba ko pe Nayas. Welcome to Trinity of Arc. We are assisting people gaining their visas to the various countries. We are teacher, accountant, anasa office assistant. We are construction worker, plumber, driver, anasa security. Our person who took wine Canada, USA, UK, Europe countries. Ne amaya hodwa ekaka hunyina. And they are not for when it's Trinity of Arc Limited Company. Ya bua ema wonya ejuma accommodation. Ya sanso ebua hwese. Kubenya insurance we are calling for people who want to study alone or to work alone. People who want to study and work at the same time. So what person utu kwine wokoto and now person woko for visitor. When it's Trinity of Arc Limited Company. Trinity of Arc, we connect Ghana and beyond to the whole world. Medamas. Herbal Center.
ye wo Amasama Stadium Junction ye say yare bia bi awo na opa abra diabetes na ha abra cataract na ha abra koko na ha abra eye ulcer na ha abra eye cancer na ha abra eye stroke na ha abra bibi biara ha stomach ulcer say breast cancer bibi biara ha HIV hepatitis ade biara ha efa wapomudi ho bia no be stress efa be piem wo Amasama Stadium Junction frɛ yɛn ɛwɔ 055 another 5529 253 and 050 3449444 and 0272 859 115. Ubehun se number no ɛwɔ screen so fɛfɛɛfɛ. Ebusiafo mudafo pa Nayas me na make say Your friend Theophilus Annan, the doubting Thomas. Me say echinienti ena mpanyimfo se yekum sonko nsuo a ne yehwia ahwe. Sa wo pese wo ye obasima. Se wo pe African wear a wo be pam a be da wo ho for all occasions dia. Me kamfo baby ba ko pe ene dia ma wo. Eye kwabna adoma. Pam African wear dia ma wo ama wahya na da ho ma wo ba obi hu say yes we a gentleman. Womo pam mema niema, womo pam ma niema, womo wo bags, womo wo shoes. Enya de wo nama na etiti anade wo tena ase a na ade trene bi ogu. Enya no nko a osanso wo slippers. Omo wo in between Hatcho and the West Legon. ICJC asori ne nchen ho a. Fa number no keke. Now the friend, o friend na onu wedi nkomo, obeye wasedi ama. Yes, Sky Gap Trends. Papanado mama shop back yi. Na hadie abrochire niema nkoa ene yeton wa hase titiru eye teki niema a eye original yeton bags shoes tese bibia esiesie nipa ema wudi mu na wo ya brantie anase rabadie eye Sky Gap Trend ba kope a omo alaji tabora wonsani fa ho a eba African wear dia eye kwabnado ma eba abrochire niema ene teki niema papa dia eye Sky Gap Trends. Hello, good afternoon. Me name Ghana for more diaspora. My twamo baby, I will be from Unisofori. Me go US, me Miami and Sam, me Sansu and Ness. And come on, me no one say online digital business I cost and then I'm a person me no more check. Baby, I will be a family. That's open baby I am open change in Quandia and no any online digital business. Yeah, but who the way. I dare can see a woman is a business who to me baby. The answer was laptop. Computer, internet, wa connected, no one no. You were mentor ni coacher. Obedi you tata copy mu tamu wanka se won say yes. Why you successful in the business? I finished one. Government baby 1099. I'm all right you off for tax as a business owner. Before when you measure, it's say the business na no. So when you and so catch it. Frame me na make every detail of the business. Now also up to me be successful. And then now I'll meet you in the inside. Bye bye. Memo makwaba edemoba experiences in life so and then so yaba yankasa ye mami ye sweet mommy I reverend mami ye boa esiedu yaba ne nase eye ne mpaibo bia honom na ye ne eba betwetwe komo semense emri ye kono ho ma we fidie no endaya sweet mom my darling. Wonderful. Midasima. Na mi du chen bia. Midasima ma. Oba wenye obi. Mi nya obi a o. Be me bia mai. Obi a mi ana be mpe. O mpe se. Se metu me hofo. I don't worry bi. Ma se mama ne hunu nti. Forget it. Worry biem unya obi a ware no. Ma mama ne hunu nti o ba se. Oh, enu nche se wo ye bebu. Okay. O ho fe. Ewade am opportunity. Ye ma bebre ho a ho ma. Obo aware by 3 times. Obi aware 4 times. No minimum before obi aware 4. Oja is 6 months no anya bi. No anya. Enti de wo mu no se koye yi ankoyi. Unya obi aware. Mpacho mate. And amen koye se ade mi mpebiem se asem a wo de wano ka no. Ebe ye ho. Atamfo be so. Ti wa hwe ye bedru ba bi no. Na wo twen se obi kura nse ope no obi am. Ti mpacho ma ho kwan. Na unya obi so fa wakomakom. Doni pano. Ma me fuma kuma nkom. Na de obetuma ko wari obi a obra wo no. Obi bu kwasia 10 times. Wo share obi still don't know. Wo de ye wo afemudi. Okay. Ne aka ne jamera.
ba ma se say de mema wa bo ho mpa yansa ye bo as say de be che because be man kro be ba no tu me fo se so esa be ma ne ba obeda prayer camp ha ai be da wo na ase be yet wa kra wo ya chen wo wa kra wo ya chen sa be ma ntimu ni nye nu nyina e na be ba e be ba enti ye wia ye be ba ni ato aso wa hese be fa na mfa nyame shira ma se yakwa share gift nsem sem ni nyina awie na kosem na rehosem na awie ama de edi kan se ka se abusive marriage kra na asechire ni sempa choboy nkakra abuse de anytime okay ye ka anytime wo ekwan bia so okay na de omni se ye Ghana ha no no ye ho bebre ni se obi nya abo abuse ade ye hwa ye se bro then so your forms of abuse eburo so okay your emotional abuse wo I bia oni obi wo one won kasa o ma cold treatment okay nipa bebre tired here especially who say our relationships aware mu titiri so de bia be hu be man kasa oba kasa be ma ho bi wan wo twim eno ye won krofo bi o mo ye controlling type okay san krofo no hu na wo mu mood swings ti omo de ahye se omo mood swinging and eba omo mood no na eba na omo yedin but enye no yesu ba mbọ ne ahohom fi etachiri because otimi ya wade obi a no wonu no ho u kan erade asem a first Samuel 16:14 Bible say na ohin so ebra nyame hohom firi ni mu no kasi hohom fi na be hye ni okay na sa hohom fi ni be hye ni mu no ofa so do say what David and all bones go dia mano se wo hwe ohin na se ya ntwra asem no mu enti a wo bedwe se ni mood na asesa oh okay so sa ni omani e hu vi na etachiri media me sofo okay enti dia me kan say that sa ni omani hu vi na etachiri but the woman say ye won krofo bebre ye won ways of abuse e bebre say the maka emotional abuse ipa na otocha wo ti na obusa ho question we ma ye ne dan ade na ma me ne menkasa say ye bi akwala ne ma so minim say me nye ne boni bia ade na ma me ne menkasa bu a ono stepfather bi e wo mu a say aso ono kasa bu a watian bu okra na bia na de eseso de ma no on fam wo ne ma me bi o stepmother bi on ma waduane o sheda kire wo kom na eni ade ni nyina ya abuse even though omo but the oyen or abuse you emotionally it almost any pano na wo dwen eno kra timi eno na ma nipa bebre on benyi no no more character formations bebre nipa no bi wo benyi no na on penipa okay obi a obenyi no na ne buafu obi a wo wiase obi a obenyi ubu sana sem kakra bia na ne buafu ni nyina gina e abuse na de sa ne ma ne ba but dodo na sha se free enkwala abrem okay se o jeje oba so bro so a akwala no busa obi bia na ade ama akwala busa obi bia na ade ama ubetime nya enkwala ne bi yetesa nti akwala no why you used to getting everything he or she wants and you do baby say your relationship mu no wo and obi na ye adwuma na okotena baby kura na bibi wo no hia bo so wi ade ubehwe ni suban no ubehwe say oye kromfo eye bibi an de atete no ananioma bi ofa mu na ode pick sa character okay sanso no bi so bi ya withhold enioma bi afiri ni nchen anka young girl bi a opeduane opatade ope baby ode obeda bibia obesiesie no kakra oye ne menses obenya part na so bia nipa na ote ne nchen omma na sa anioma ni nyina hey abuse ebia obekasa womo no hey abuse and no so ti can push the person to go out there wo se obi on ma be hu na wa start se on ne mema deda wo bra ese se on ne mema story ya we sana gift de ne koye enti ni nyina hey abuse asa ne wo verbal abuse okay ay atem didie bo so anya tem didie se abo akwase a but nipa no obetoto ho e obi obetimi atoto ho ahwe ne nantabo ahwe nipa ahwe ne na fiate se obai ananta ahwe ne himposi ani ade sansam no o kan odwen se enye nsem bia but e form nipa no ankasa ne judgment we judgment me kai se bra me wie school na me sua djuma o baby na me senior na o kire ye djuma na onim ti ye papa sabre na afi na we guy pam sheti na afi na aba okay and ti se ne ye what we kept saying na opam we gibi ma ade na fata me ma mi ti ye ko no style and ade no eti mi ti so ono opam ade o hwe manim di no mame
in fact what dey say so share wig because wig in fact am pa so we ma dey ade nko yi ti so ma ji atu I mean am abrabo mu di nyina me say me dey wig in fact me dey wig in fact until one day me decide say better wig dey akoma nkofo for normal ba normal ya ma wa hwe na nkofo ni bo wig no na me say me see ni sana na o pa cha say no sir nonsense it's the truth in itself obi asem a obeka no ebetimi aforme judgment wo wuti etirimu ma emotionally adekoni be hurt you so much e ka say abuse a hurt a pain aya you keeping over time and I say pain obi a cause over time na say obi so you abuse you become traumatized to be obi a ube busa na sem kakra be na ne boafu one ne kasem keto be ube hu na nipa no wa flare up say the oye no say nyabotre won ti ase to say papa we de me ne kasa na ne boafu sa nipa no okuta abusive background na de na why traumatized nti ade ko na tena ni ama obi ne be kasa na ye ne say nipa no ebe bully no ase we share be me bi no aye obone ana wakotena obi nchen na nipa no abisi wa ofo say obi foforo ba say kotena obi nchen ya wusuro o kan sample keke tell bia woni be me bi ata e bi o say we de ho nya fo e de no aye say de na to ta fa de no wani mu say de no na say obayi ya usa enti se nyame ya dom na so wugya no ho ana nyame ya wadom na owu a tie ne ba ne so ko ware ukonya be ma foforo e bi kwa be ma no ka say you are beautiful be ka say that's a lie ni ba so ho fo say enye no kore edintia because obi aka tell say ho nye fe yeah eti atsena hu eti na be ko wo de ko getos na reef won omodo mo pa yeah edintia odi orishi wi pa no opa obi ono so shi wi otena asemase di ono mzapa no obe ko mo nyina timeboa no mo gugu kwa no so di ono so asha woni na dafo pa so ye ni mi asha woni yeah edintia obi I say backgrounds no eye like yeah enti e ma ye je ye hu di sanso na ewraba no no ne se de bia ye bone ma ne ye obi wo fie ne papa akofo obubo na we ni obi da wo fie oni ade ti ono kwa de okohu be be bia ono kwa no ne te no boy ne bobo na so 1 2 1 2 bia fa ne se me kra me de no ma me kra de ti me ponchi na ni kra na ni kra betua ho na so ma me kra wa nko ti me kra me nye obi no bobo mani so ma wan mentena ho sa enti de omu se obi bia owo unlikely background and as what or free a negative background no you likely say nyame amfafi na nipa no wanye wan go through therapy okay and no na me say me nua no Christopher bebre we don't believe in therapy very important therapy in the same and say obeko obi a obeboa and as obe read books obe kan theories and as stories on nkrofo almost so de wo nemu almost so afemu bi and said there almost ya omo di free okay obi bia obehu na oye controlling obi a o munipa obi o manipulate sango from certain character traits okay obe da oba eraba no no de ko to beginning be ma no yet so de odo no ne kuma to ne yem se wanya be ma obejeje ne so okay so ne ko tena no hu se se oyo oba na untimi ye ka self confidence emfa school okay emfa sika wo ho emfa adinim ho emfa ho fe ho obi betimi abuse wa self confidence obenya low self esteem okay se woni be ma bi wono pema pa obehu na bi ama woni omode da ye ma sabe ma bia sabe wo hwe ho kura wan wi abedwi se wo ho atan it is likely say wan wi abeka say de be ma na ye wo no kura wa ye lucky se wanye obi mpo na omo treat you de make out here na mum se wo self confidence so ejina de ewunim information it is say what share de kakra what fa new memu se sa de we no wrong se wo we hu se jina bia no ana tena bia na wo mu enye to be sorry afi obi entime mo e ma bebre tete relationships mo enye rinji na omutimo enye odonti na omutimo nipa na japade enye eri japade dodo na be ko japade bi eni ba bia oh okay but obi wo honma lack of self confidence eye ni se be ma no be bitimi de na no abrowa ma odwe se okura pia obi ampe obia enti oba no kura eye ni se so oja ware na onye obia because oba na be ma na ka se wo hu nyefe na wo hu na pe me na ja mi kra mi hu de eye me na no sa ena obi so wo honma oni hu akade okay ye kan ma bebre wa be ma na hide dan ene bi one ne tim ana bi be ma bi na esi ne fie one ne te enti ono ankasa de na wo
na wakasa no nti me twe me ho wo no so a woni adwuma be mama na be so ya no pa no ma ne kakra to de ne enti so kasa ene kra de ne me ko wo kwa na okone ma me fie obeduru ono kra okrais ono mo expect so beto brodo aba enti ene obetena ba bia otena abuse na ye kan enye one way pe e ma timi abuse mema e mema so wo ha onyina akoto be ma no so enye no pe aba bi so timi twa mema da papa bi so e wo me bi so mo ho ade betima bo be ma wo beba na otene so obi bo po anu asane wo se da from no one na now say wa bom be me nso ntimi nka cho bi se gay na abom etu mo se no so emotion ayo no so ye abuse physically and emotionally no eti ni nyina mu no wo a dia me me hu no se men worship ni pa bia se oni obi ho na osom no te se bosom krofo bebre ho a oni obi ho ha odo nipa na mo odo ni bu kan fa so eno so ntini nipa no obi ho a me ka se ma obi ho a na bibi no pe woni pa ne ho ma bebre be ma be ka cho me yire de se de ne totia na ge ya menya ne owoto me so me pe anajapade bi ekita no o de me ka ba owoto po bo owoto ni mu ye kete me ne da me ni je eti obi wa eno enti ge ne ye ne den kura onya minimo bi okoto so se ge no one obe ma foforo kra da o gina wo cha ono ano pe no o se ne girl anu no e di enti o se ge ne da na ni je asan ye one man so hono onye se we hu ze potenti okoda da eish eti obi wo hono ma na de we hu woni pa ne hu ni nti e se da anye nipa no de se de otie na mu bibia e ho nipa be ma ba ko pe kura se wa ware wo na o se wo do yi kura na da se phones are this here microphone omo e chat course are delete omo wa store modi o de carpenters ni omo wo hu wa na wa block wo mo free wo nchen ya na wa bi wo obu on so kra numbers ni na gu ni tirim o ti se o chen loto machine o slim on store ni na so betimi yi ni nyina obi ade eti be ma ba ko se o ware nko ampo e na da ase na we dey wa se dey yi na nim se o ware ma be obviously there will be abuse na the woman say e ba na say abuse no emotional enti wo e bia wa beto aware no so the essence unya because this me asese e bia we be go 1 week na bia we go 1 week na we go 1 week be ma na so so won so prerogative obe choose ono so be choose according to the taste and the preference eti bia wo ba ho no wo wo de ya che ade nje na nko yesa eti instead say bia obenya wo be ba bia once a month once a month as against of the new one no ba na bia ono benya twice in 2 weeks so said and e ba ne sa e de promiscuity se nyame amaduma e de adwamamo enti wo yoba na so na obi wo mpra na wo ka chima bi wo nche e yesa mema no kwa they take advantage on you e memu han so wo feel and of other people also sodomize them and as they sodomizes them e be a young man gay oba abemu a onye ska ode beto duane okosko wa pon obeto hu se komode ni sa abrante bi wo hono ne so oye gay ubo so ne nam da bia obadwen se o man sika to no so no fan no tu betie ni akwala keto ano na pani bi no fan oye bema so no bema foforo so e fan na akwala keto emprewanyi na bem na nkwala na omenya yare na de na afa ma fie ni nyina abeki down eti de wo se efie bia abuse a woman as abusive home bia no enioma de ba no edos eti me de meka kire emma titiri se wo kwa akware obi na se dipa no hu se wo kwa akota ware so san waji ana wo mpe wo ba na sem ana se se wo mpe wo ba na sem de akwa akwa yede love me love my dog se wo do obi me one of the things I me hu ne se odo ye mbrabe akoma akoma ye mbrabe akoma se obi do wa Nayas ope otrimi ope waninton ope wanu ope wonsa we wona te se me na wona de enya fiafia mama jai Nayas kan ko wona de enya fiafia aso na so se me nan mama jai wona ye si ene me de mama na we dia wo ba won pese obebu ma be mu tia dabi na sa de na mi wo so ni me enya meka me ka se nya se e ya fia me ka obi ani wane nan nye but dem person just so obi do wa odo obi bia one thing oba bia hu ukwa ware mu so obi so odo pa odo wanim odo body but on pe oto enkom oba bi se ope otirinwi ope wanu ope wani but on say mfiamfia dodo enkom ya di omni se odo
odo pe bibia ti na bible say odo kata bibia so odo kata from so nyina so obi de obi a utan kura he ne say we dey air fresh na egbu o so obi na wa we from akren I said and from a year credit me man to kwaba e ma ya papa say no tan ye and o say na oyi ye and na mu ehye no and ade na so omo timi de ntoma kuro mu ti na we ya tama wo no mu shem they make out of course yeah make an say no kire say kwotita bogu and the truth is so be do wa odo bibia it is a wo ko we eno ne nioma a wo de be check ye ho say we wo ho de ya na say be ma no do we wo ho de ya na say oba we hu sa nioma na nyin say me ware no a ebeba say ye ware a ade bia obi mpe ho no kane amom koto so menim say de make out Matias say pa mama say obi do wa ade bia nye wo ho no odisum etoso edito so eti ohun na emum so obi no wa ade bia ompe wo ho no kane atoso e manage so ede na wani maye ede na Nayas me de wo so do kwatwe kaka e na ye wani ede na wafo atoto me de me proba na nim fia ene me proba na nim kese me de ka wo kese ese wo ba bi ode ko yesa wo ya ade empem mo de wo ya ade ese ope wo mpem nko a okay it dey make us say as a young person here if you are abusive woman first of all talk to a therapist good pe wo bi osofo papa bi your professional therapist and so go hu no mo fa counseling ebu okra na say o psychiatric okay it is so unya psychiatrist na wo sheda SIQ na ba bia wa dwen akwakodo kofo bebre ho a wo ka chen say ne ho ofepe na ne say wo ba ye ne boni edientia because oni obi ho nipa na ka kire ne say ne ho ofe enso nipa na di ni boni santi o te say o ho ofepe na ye ne say aye no o pemia him enso ne bia nipa no genuinely sa eti obi ensiki help sweet mommy nyame nshira o komo ani wa boye nyina efa gifting samsimi hu me feel say the wo hwe enya efutuo omo sua na yema bebre o mpacho final words a wo de be ma ahwefo ne adofo no mpacho enko me final words de no na make an say ye nyina parents na make say chiro ye wo nkwala nkrofo bebre hu obi obo obi hu obi odi obi ani nkrofo adidi atem if you onfi okay bu atama nkwala ni yin ye de atem didi na hye wo ye bi ho na ye buli wo ye wo ye bro wo enti nipa no de hye ni tim se nipa nyina anye enti o hia obi a nipa no kura kire odo a ye ne se ye buwa na kire se ye do enti obi wa se ye oba na ye bu na afi wo obi obebo no okay ah kire se odo no sa nso na se be man so a opo obi obebo no ana opo obi obedi nani obi so won ma na ye papa no ne ye nana ma aware boni omde ware ye nana no ne ye maame no no na ye sua enti obi kwa wa ye ne se oba de se oba de be ma kan unka bi oba de ka se da ba de ye wo se sia enti wo se na ye de controlling attitude bi ye de wo relationship afi ye beti ye ni no na de ma papa wa wo ye oba tan no nka wo pese o de tito ba no ba na nyi na wo awari okoye no anye yi esa bibia e hye ni muti enti mimi hu no se ye nyina no ye aba tan titiri ye tete ye mani yi ana wo nso a ebia wo ye pani wanyi dada na wakọ awari mu na so ni obi wo ho ana so wote ba bi wo hu se bibi wo ho a krofo nyina ka se nkoyi work on it. God bless you. God bless you, Mama. Yankopon show say your tone safrewa obai mama mpacho isrewa obema your direction baby a me am mpai bobia anye mpai bobia we ya enka bia enka mawu kama ye me ho bone mama mpacho fatu dwama na wo telephone number die minim say senya oba odoba Nayas pa mama nka umfa ntudwa but misrew wadaroma seni ene Nyankopon mekwa fro na me de no atudwa mama we de wan am mama we de misrew de ho no wo de mpacho obi de ye kra menu anom ne bi de afato misrew sisi ya me won pai bobia me was the prayer city ya me adom yesi pai bobia kese a war between esuboy between insawem any suhu your baby a friend honum esuboy honum na ye pai bobia ne wo you see the latest prayer camp ultra modern prayer camp beautiful one class wan say bibia akoyie honum ye twen nyame anim bibia na wo pa wo pa djuma won ma kwanti bibi hawa wo betimi aba na ye nyina ye butu ha twen awade de menim ye pai bo enti de awade be ka kire me wo ho no eno na me so me kire me ye pai bo difo eno na me
minim na me de nyame ansem so de ama watimi agina so na so watimi edi na me number 0554 another 554 644 0554 another 554 644 Mama Pacho 020 be 0207 939870 0207939870. So we hear 12:30 a bia me wo online program your friend the prayer train. The bonfire a church nyame ceremony ade. Currently kwa ye champagne bom. Any ade nti bomodi ase obe join me Facebook, Instagram, YouTube baby I will be wetimi join the prayer train e Facebook any YouTube and Instagram so there Reverend Mami Gold. It will connect me honoma onsa ebetimi aka me now so etimi join and I just so 12 midnight be answer there was so nyame onshra sweet mama ye do bi ase say wo je bre now share the experiences in life with Nayas afi enase kese enkoma wona waso yasen mi kirema ya boafo onyame onshra mo dwumadi a yedi se wani je ho na se opese oso yasen a ye number no ene gu anim ho na me sense so bi 0244 506 706 so opese ye bo wadwuma ho daru ma wo opese baby bia wo bia no oba be so yasen as sponsorship a ye numbers no ena etwagu no me sense so bi ama wo 0244 506 706 na me ya adomo dasane ye besan ehia me a me di dwumadie mu chia me dia eye original Nayas 1 I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. I'm so happy watching my mesmerized by you guys. This program is proudly sponsored by Trinity of Earth. We connect Ghana and beyond to the whole world. SO Herbal. Eye kwabna adoma